afternoon, good evening. Press media report yung fan, also for angthek halam thike isong medalam ni sindepa. Okay. Karbi Anglong Autonomous Council Gunotsav 2023 Biamtang October 16 and 18 to 19 2023 in Kang. So ako itong Karbi Anglong Autonomous Council kan Gunotsav kibikon do. So Gunotsav kibikon along dengan uthot itum pinian nangilo resolve ka declared di fasin ko no por antumakin so resolve ka declared long press media long ang itong itum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary PD. Okay, itong kacang ni rupong timungkin apa yang academic law a member karno teron tadu masih result mission pusi itong ke teknologi so result abang ke la pohelo Karbi Anglong district na West Karbi Anglong district do lalong nite block wise dong silang damel talte Bokazan Haroghat Lumbajong Langsomipi Nilip Rongmo we na sami langso na Karbi Anglong a block lo lake number of school ke 1276 total number of student ke 79,561 Jomsi grade E dapat result yang tinggi hingga non berbagai grade E plus total 279 pakai E plus E grade bangke 458 do E grade bangke lapen B grade bangke 248 E grade bangke 458 lapen grade B bangke 248 grade C do 162 lapen grade D do 129 kasi grade C lapen grade D ke pininga bangke non Karbi Anglong Gunotsav long ke kompik hamjang no kasi grade A long si penatanda result long si landam lo tante 279 grade Nake Karbi Anglong West Karbi Anglong bang two natame Amri block do Chinthong block do Rongkham block do lapen Suching block. Hala bangke total number of students like 718 number of school lage number of school ke 718 total number of students bangke 42,201 Jongsi total langdam lo tang West Karbi Anglong ke A plus ke long ke Amri ke 34 Chinthong only 7 Rongkham result new jo A plus ke 115 lapen Sucheng do 52 nake out of 208 grade lo E plus lagi lapen E abang kilong nun to 146 kilong dam Amri lagi only 31 lapen Chinthong long only 3 Rongkham long to 55 Sucheng long to 57 lagi grade A grade B long to 26 lagi Amri long Chinthong 16 Rongkham long to 52 Sucheng long to 18 grade B lo lagi okay all total 112
là pen grade C lang dam lo C pen D lang dam lo dam te West Kar Gen long long ke Amri ke 23 Chin Thong 49 Rong Khan 30 So Cheng 10 Grade D ke only 6 in Amri Chin Thong ke 97 Rong Khan ke 33 and So Cheng ke 4 100